Raġel li kien mixli li f'Mejju tal-2007 għamel rapport fals lill-Pulizija ġie liberat minn kull akkuża minħabba li ma tressqux provi biżżejjed il-Qorti brabta ma' dan l-allegat reat. Il-Qorti li kienet ippreseduta mill-Maġistrat Charmaine Galea notat li l-każ kien ilu pendenti 14-il sena u kienet jinstema' quddiem maġistrat ieħor iżda ġie differit mingħajr data. Jidher ukoll li ma tressqux provi għar dawk fil-bidu tal-proċeduri. L-imputat qal illi l-kwistjoni bdiet meta Raġel offendih f'bar. Il-Maġistrat qalet illi f'każijiet bħal dawn ġeneralment jitressqu żewġ persuni quddiem il-Qorti biex jinstemaw il-verżjonijiet taż-żewġ partijiet. L-aħwa Alfred Degiorgio li bħalissa jinsabu mixlija bil-qtil tal-avukat Carmel Chircop u Daphne Caruana Galizia qed jallegaw li qed isofru minn trattament inuman u degradanti fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Dan wara li spiċċaw f'iżolament minħabba inċident li kienu involuti fih fejn kitbu illi qed jiġu kastigati inġustament għal inċident ikkawżat minn priġunier ieħor. Intqal li fit-3 ta' Lulju priġunier li kien trasferit fid-diviżjoni li jinsabu fiha iġilet magħhom u insistew illi filmati minn kameras tas-sigurtà jiġdu li huma ma nstigawx il-ġlieda. Huma jallegaw li d-deċiżjoni t-iżolament hija waħda ta' tpattija relatata ma' informazzjoni li għandhom dwar ex-Ministru u Ministru ieħor. Huma wissew illi jekk dan it-trattament inuman ma jqafx se jkunu qed jieħdu passi legali. Fil-Qorti komplet il-kumpilazzjoni kontra Kembri missieru Alfred Degiorgio u Malcolm Sherry u Robert Zammit. Hawnhekk xedt il-Financial Controller tal-Grupp Allied fejn tkellem dwar lotjiet li ingħataw lil Allied Newspapers brabta ma' xiri ta' magni għall-istampar. Xedt ukoll Mario Vella illi kien chairman tal-Malt Enterprise illi qal illi l-kumpanija ħadet sussidju għax-xiri tal-magni tal-istampar. Iżda sqar li Malt Enterprise ma kienitx taf minn fejn il-kumpanija xtrat il-magni. Vella stqar li Malt Enterprise għand inġiniera biex jivverifikaw jekk il-makkinarju inxtrax jew le u sostna li kienu jintalbu invoices u rċevuti għal pagamenti tal-lotjiet illi kienu jingħataw. Meta mistoqsi Vella stqar li kien iltaqa' darba ma' Adrian Hillman fejn ġie spjegat il-proċess tal-lotjiet mill-Aġenzija. Fil-kontroeżami Vella spjega li ġew approvati 1.6 miljuni fotijiet lil Progress Press. Stqal li l-unika qotja approvata kienet dik ta' 1.6 miljun iżda l-proġett kien ġej jiswa 5.6 miljuni.